Dobar dan, moje ime je Marija Veronkica Cvjetković i učiteljica sam razredne nastave. Danas sam ovdje samo zbog nje, zbog korona škole. Kako smo svi ovdje okupljeni zbog virusa koji nam je promijenio život i sve vezano uz njega, posebno pozdravljam one koji su izgubili neku sebi dragu, blisku osobu. Primite moju iskrenu sućut. Pozdravljam i sve vas koji se sada nosite i borite s koronom. Dao vam Bog zdravlje i ozdravili što prije bez posljedica. Pozdravljam i sve vas ovdje okupljene zbog istog uzročnika, zbog korone. Poštivajući epidemiološke mjere i pokazujući odgovornost kako i dolikuje odgojno-obrazovnim djelatnicama, progovorit ćemo o svemu što nas muči, opterećuje, boli. A s obzirom da se nalazimo na otvorenom, bit ćemo otvoreni do bola. Mi doduše jesmo pod maskama, ali naše poruke nisu. Mi ne govorimo zamaskirano i reći ćemo sve što nas tišti i čime smo nezadovoljni. Jer biti djelatnik u sustavu obrazovanja znači raditi u začaranom krugu problema i nemogućih situacija. I pri tome posao ne trpi i nikada nije trpio. Ali mi smo trpili. Mi smo umjetnici življenja i preživljavanja svega i svačega, ovih i onih ideja, smjerova, od škole za život do korona škole bez života. Da, u korona školi nema života, ima rad, rad i samo rad. U svako doba dana vi ste online. Ili pripremate, ili šaljete, ili primate, ili odgovarate na pitanja. Istovremeno na naša pitanja se ne odgovara i zato smo danas tu, na mjestu gdje bi se trebao dobiti odgovor. I zato tražimo odgovor na naša pitanja. Prvo pitanje koje nije riješeno, definirano od strane nadređenog ministarstva, je paralelni rad. Radi se iz škole, dođe se doma, nastavi se raditi iz kuće. Sve dvostruko. Rade se dva posla, a plaćanje samo jedan. Učinak unatoč svemu je slab. Srozava se kvaliteta jer zaostaci od prošle godine nisu nadoknađeni, barem ne planski, sustavno, na nacionalnoj razini u sklopu godišnjeg izvedbenog kurikula, a stvaraju se novi. Ulaže se enorman napor, radi se izvan zaduženja, radi se u sivoj zoni. Zoni bezakonja. I onda, uza sve navedeno, neki još dodatno imaju i prijevoz, jer su zbog potresa raseljeni na više lokacija i tako svakodnevno dežuraju u dolasku i odlasku, te razvažaju djecu i sve bi to bilo u redu da se radi o kraćem privremenom stanju. Ali ne, to će trajati negdje i godinama. I svi šute o tome. I podrazumijeva se valjda da učitelji godinama rade preko norme. To je, gospodo, siva zona, zona bezakonja. Ravnatelji se ne snalaze, s jedne strane htjeli bi platiti rad preko norme, no ne znaju kako, jer se ministar na zahtjeve ravnatelja ne očituje, pa se onda oni ne očituju na zahtjeve svojih djelatnika. Kako to u praksi izgleda, reći će nam naša kolegica Željka Kolert, učiteljica razredne nastave iz osnovne škole u Đulovcu.